الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد فصلي شدخلي زهو غزار وافري صلري غزغشا صلر صخم سوبك وزجا دنيري أخرتم ثمر وزجا الله. Вся хвала и благодарность принадлежат Всевышнему Аллаху, который сотворил небеса и землю, сделал землю местом обитания людей, а земную жизнь переправой в мир вечный. سيمن جنات تدخن زري إنا بهر قابزو دفتر زرزق تفوزوي خري من دوني ما رحم دقتري غحا ليغونا فنو جامي قيب سنو. Община мусульман. Каждому из нас Всевышний Аллах даровал жизнь и открыл перед ним книгу деяний, чистую, незаполненную страницу, чтобы испытать нас и посмотреть на наши дела. دغاونا ستم تيوخاوي فوام تنشوغام تيوخاوي دغاونا كوزافاغام كوغيحم تيوخاوي دغاونا. Испытывают нас по-всякому, испытывают изобилием и удобствами, испытывают бедствиями и страданиями. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تدخل بسمي تنغر يريغانا خنش الله تعالى ايمي فلمتي وهو فدغونه قصد بغاز جنري تيتيش. Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас злом и добром, и к нам вы будете возвращены, сказал могущественный Аллах. تفسير زوانا غاد حمجا الله حينم تسخور زم قفاغجا زم قزباغجا زم وزنشاغجا زم سمجاغجا زم قلياغجا زم فقراغجا يغونا خشاري. Муфассиры Корана говорят, что Аллах испытывает человека то радостью, то несчастьем, то здоровьем, то болезнью, то богатством, то бедностью. نخبد الدوت خار غونا خوبا شيخو هامي ياشش يا بامي غزالي خدغشا زيقول ياخو منغوشو أخور بسلاماقم شيخو قوميدي. Одной из тяжелейших испытаний для человека является спорная ситуация, когда не получается что-то с кем-то поделить, и дело доходит до конфликта и разбирательств. أرى ودو حسنا شخصا شش تسخم أودمي دي يسر قفدري حيري أبو أخو ناقويج سر تسخم سرا ريو مسار قدري حياة ما بيدي أبو بسلوري لي غاقوا تجنو دين نريجي نابري تسخو غاري لنقوي غزنو أي سر قدري غاجن أي سر يخمجن بابجا. В таких случаях у человека всплывает свое «я», а когда верх над человеком берет «я», все остальное меркнет и теряет свою силу. Вера, совесть, нравственность будут принесены в жертву в угоду собственному «я», все для сохранения своего «я». زبيب قيتش تسخم قبهجوبان بسلاماق زهية يشواغر تقوني تامي خمبتج وديز وجام خمي أرين ددي جنو أربل وديز جنو أخ قخوان فأبجنورا يا شغب شجاغور غديخ جنو تسخم ديخاغم ريوزيخيخم فأبجنورا يقوم يسر زري غزاخو أبجونا فيزو جيزانو. Исходя из этого, малейшая ошибка оппонента, меньшая муравья, будет раздуваться до размеров слона. Такой человек пойдет еще дальше и припомнит что-то давно забытое, выйдет за рамки его дел и будет анализировать его намерения и мысли, и будет судить на основании этого. سلاماقم تخور شنقرا بغايات شبهن
شنغرابغم أمال إيهر أمال فيهر قيغازببنو يشحر يخماشن بابجا أبيت لغار كوري قنوم سسشواشينو أرجيما غشوخ إنابر تيجنو. Конфликты делают человека трусливым, а трусливый, заботясь лишь о собственной безопасности, нередко прибегает к грязным и подлым приемам. Ему не хватает мужества признать свою ошибку. Он думает, что признание вины неизбежно принесет ему позор. Цухур психамак шихахуам дей кубжир потоку. Кубжир гзтегвар ишхаку имитежу мах хуиту мгубсасажифу. Охум кадикономи ириме пляжифу. Капазовам жиари нагозри зихимихжифу. Когда человек попадает в конфликтную ситуацию, им овладевает гнев. Побежденный гневом теряет самообладание и теряет способность здраво мыслить. Он не в состоянии думать о последствиях и перестает прислушиваться к аргументам противника. أخوة بجنسر بيغمبر الحاكم عليه الصلاة والسلام زبقريخ كوب جرجي آر تحكم يقوتسم قشق وعلا دبش لاغو أجي قاقوب جان إني تربتش زرخ إلتن تخوى حري قزربش هذه حديث سمي قهوش كوب جر شيطانا قزرب غدجر شيطان لي مافم قزرك غازو جار. Подобное состояние разъяснил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Гнев – это уголь, разожженный внутри человека. Вы видите, как краснеют его глаза и раздуваются вены. В другом хадисе говорится, что гнев исходит от шайтана, а сам шайтан создан из огня. цхур шугубжам дей цхсуратым шитча цхкубзгам риман шижиаja цхкубзгам имжан шишаja ари акалли бичава дейла шугужаам ясатерм хаувавара. Если человек из-за гнева теряет человеческое обличие, становится неадекватным в словах и действиях, выходит, что он встал в один ряд с теми, кого называют сумасшедшими. يسبدي أوكل نمسن بابش قتري غزجر قد جاء دي بيغمبر حابم عليه الصلاة والسلام وقام قبج قولوا قتري غزجري وقام قبج قولوا قتري غزجري وقام قبج جاء. Чтобы избежать подобной ситуации, благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям, нас непрестанно увещевал: не гневайся, не гневайся, не гневайся. وقام قبج قيجر أو دو تكسو مغاك وجيولا وغزري غا قبجن وجاوا أو دا تسخزكو مغاز أو دا أوخي وخمحا قبجر غشيخا جنو جاجويا. Не гневаться значит стараться не попадать в такие неприятные ситуации, избегать обстоятельств, которые вызывают раздражение, и по возможности не сталкиваться с людьми, провоцирующими гнев. أجا أخرج قبجم خوكابامي أو قبجم غزيخوري جر وملاج أبديجم دي شيطانا غزربش حشتر ويوم بري زري أغرش ومغاغبش. Далее, если даже дело дошло до гнева, не делай того, на что тебя толкает твой гнев. Не забывай, что над тобой стоит шайтан и держит тебя за узду. صنعاتهم وكاغش بتيخواو قبجم يشحو صغنخين ددها ما شاء باغنغر. Ученые подчеркивают, гордыня – одна из самых распространенных и коварных причин гнева. цухпагар пснжого губж араудизу дачая аудизу загвачази язимиш хамаджай махагужмах язим зрит лагужм ودو ودريم قيمتهما ابش حاجه ارزقو ودنو انا غزغور زقو ودنو. Гордец моментально вспыхивает от гнева. Гордыня настолько выросла в нем и настолько разрослась, что за ней человек уже не замечает никого, кроме себя. Если другой человек не видит его таким, каким он видит сам себя, из-за этого он может треснуть от гнева, либо довести другого человека до такого состояния. عاوزهم زرتخور يجاجو شم غخجاوا شم زرخ حاجن رغبرو اجو ششتميدي ابغو بجغ تيكونوم اتا يزركو بجم تيكونوم. Но когда человек помнит, что сам он всего лишь человек и понимает, что он создан из земли и в нее же вернется, его не побеждает гнев. Напротив, он сам в состоянии одолеть свой гнев. أجوانا
أوديزو زغزبجام أوديزو بلحو زغزشقجا أودم قبجر غتوقع مدري تخوز تخوجر تقو معنى شو زغزشقجر يزر قبجم توقع. Как это ни парадоксально, надменного гнев побеждает, а скромный побеждает свой гнев. قبجم تيوكاو ما حديث لابر دينكم جريت يوجدوي أبدي بغدا وجه وبغوجي تخوز وبنو ميلي غانا خون من أخذ الدو شترجي أخذ الدو يا الله حمي ثاغر قبجم غخجا وبغور تخو ميلي غانا خون راش على الله حمي تجا يزغانا خا تخو مي قواتصر إيمان جا يزيمزو الله حمي غانا نور. Пусть этот священный хадис будет перед нашими глазами. Самым любимым для Аллаха является тот глоток, когда человек подавляет свой гнев и словно проглатывает его. Аллах непременно наполнит иманом того, кто сдержал свой гнев ради него. اللهم سبب تويشنا وبزكات خير دين داخو زيت حمدو فشجو والله حمدي غبسو غونا خو بمي قابزو وترجنو هم شديش تخوف هم يغسو يباشها الله حمدي شج. Пусть услышанное станет благом для нас. Да поможет нам Аллах прожить жизнь, достойную этой прекрасной религии, которую мы исповедуем, и сделает нас одними из тех, кто пройдет испытание с честью и вернет нас к себе вместе с праведными людьми. آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.